Khaile tun tum chu World Cup history a thil thleng makle khovelina riat reng to turte in thlir ho le don teng somna semi-final china in nenan saberle goal lu nem na ber Brazil ram hi World Cup a nu ma nei ro puin a chung nung lor viau na ale lam zonga record siam tu poni tho mai World Cup sang hi som pali Brazil a thlen tum khan Brazil le Germany chu semi-final an in tuma anni hi ne lo nei lo varon kaltuang ve event lania July ni riat sang hi som palia Estadio Mineiro Stadium Brazil rama ngei chuan record duam lo zet mai lo theng ta ni hema cha hian Brazil hian an star player Neymar Jr tele Thiago Silva ten chhor theilawa chungte po chun turani ma na minute som pakhat na tang lekin goal an chuatana World Cup history a goal khung tu ro pui ber German mi sang klosa po chuan World Cup a goal som paruk na ni turin hemi ma cha hian goal khung bokani minute somre ta han khel thlen meu chuan Brazil hian sisari zet mai an phurman to a hun top don minute som kuwa Brazil player lang sar tak mai Oscar pathia narin na nge tak mai ane awanga mizote pona kan hriat lar em le kan star ron ngei chuan goal khata han khung ve na a World Cup semi-final history a in nenan saberle goal unem na ber record chuan siam tani pakuana pon lam mi in referee thunun World Cup sanga zakwa somriat pani Spain ina thlen tum khan kum danga World Cup la khel ngai reng lo Kuwait poina qualified ve a Kuwait thi England France le Czechoslovakia tenen group khatan om hova Kuwait hian group mat cha France an tum tumin hun top don thleng in France hian 3-1 in man hruaya chuta a goal in an France ho chuan pet lut leta chu goal chuan Kuwait player te mai ba ka a en tu mi puizinga om ve Anram Football Association President le Anram lal fapa ni bok Sheikh Fahad Al Ahmad Al Sabah chu atilung oilo hle ni turani a thutna tangaron thovin khel molamaron pana Kuwait player ho pon beidong taka khel mol chu sanan tummek lain Kuwait ram football president le anlal fapa ni bok chuan friends ho goal li na chu hun to phamri ka rik nualu chau ni na soya kha huisil ria wang khan an player te chu lo in thla dul to in chumia wanga goal thei chau ni na soya chu athu soi chuan referee po chu hnelet vele mai boka ama thutluk na lo siam to sa chu sutin friends ho goal li na chu pom lo vele ta ringot mai ni he thil thleng hi FIFA World Cup history a pon lam mi in khel mol chunga thuaron nei voi khatna le a om chun polani hil ome hetiang thila thlen nu hian Sheikh Fahad chuan France captain Michael Platini chu Kuwait ta cha chovin ngai damalo dil nge nge ni pariatna striker in goal aveng World Cup sang ni som South Africa na thlen tumathil thleng khania Uruguay le Ghana te chu quarter final anin tonga Ghana lam chuan Africa team tena semi-final khel thei om chun ni tumin thei to pinan beya extra time thlengan in khel nu point 1-1 in an lein ne toka chuta le Ghana tena record an siam na tur rem chang takin Steven Apia chuan thazet mai hian goal ron suta Uruguay ki parpon chua to in Suarez chuan ball chu goal line atang hian a khupin a lo dang hlau maya Mase van doi thak takin Ghana player zingami Dominic Adia chunaron head vele tatlat maile Ghana ram chakna goal ni nge tura lang chu goal line na om Suarez chuan ti theidang nei to heklo akut pani par chu kin alo dang tangot maya Suarez apo chu red card chiang taka pek ni in no chuanga lania Ghana lam chuan penalty an mu chun van doi puile ta zel mai nen penalty shoot out nei chun zomin Ghana chu van doi an tangzui le ta hetiang taka Suarez chet maksak na le ain pumpek na hi ama he chiang tu te tan chuan thil mak po ni ran om love hei chau lo po hi chanchin mak takala nei chawani pasari na the hand of God kan soi hi chuan mitla Maradona ron langhal main karing World Cup sang ka ko somriat paruk Mexico khopui Estadio Azteca khel mola thil thlengani Argentina le England te chuan quarter final khelin boruak atang hle maya
heti hun la ya football ko vela minglian ber mai le lar ber mai Argentina captain Maradona chon gol khung tumina ron bei pheya ball han per kang sang chu het tumina han bei chawa alu a ya akutina chumlu ta hlau mai le heti hun la hian video assistant referee ti vela la ve silova referee khan mun le munna thutlu na si mangai boxi gola pom ta mai sia he thil thleng hian Argentina le England in kara voin thleng in hilna la chok chok the hial reng ani in khela zo nuwa interview na po Maradona chuan a gol thun chung chang chu ti hian han soifia ama theina lo het chu pathian ko tinaron tan pui chun zom ta ni tia chu wangina gol thun chu ama soidan takin the hand of God tia soi chun zomani ta ni in hial na le soi zui na te zo na tam taka pian chuata ka wangin ama Maradona vek chona gol thun chu Falkland War United Kingdom in Argentina ne wanga phuba ni ati in a soi zui ta hiala khovela football kan pe chung chuan he thil thleng hi thein hil ni om thei tom love parukna head bat lar bermai Zidane an Materazzi tau World Cup sang ni parukha football khovela misang a ming dai le to ngai lo tur Zinedine Zidane World Cup khel nung ber tur ania final match France le Italy te chu in khelin Zidane hian achol tur thu te lo soilok to wang le football thiam chung chuang tak le nung changmoi takania wangin mipui tam tak du sakna le tan ron po hloem ema chutia in khel lak lo lai chuan Marco Materazzi chu Zidane chon hun top lama mi zong zong in rin man mai na ron tau ta chor maya Materazzi pot lungalin in khel chu boita noi mai le bolan in chu lai pot ni lo chu tianga han thleng ngot mai chu enge chan ti chu mi te ngai fen le riat chak po ni Zidane chuan engma soi boi tum zui om poi na lang lova referee red card ta pe ya an chuat tir zui ngal ta ni he thil tleng hi Materazzi chuan autobiography sang ni som paruka ti chuate khana soi zui le a kha in khela khanan tangina bogru ka sang boka Zidane le Materazzi te po hi an lo in su ve sak renga Zidane chuan atum pui paina han ti el deuh chu in khel zo ka ti sa thika peyang che han ti khuma chuta Materazzi chuan I u naw nu ka du zok ti na lo chang let ve le a chutiang borok kal zela chuan Zidane hian ron pan let le in aron tau ta bur mai ni ama ngei point kathil ti kha ga dam chunga kathil ti to te ngai to in ka chuan lo ber polani ma se ka hun kal to mi ani ati zui ve hial renga football fans tan chun hel thil thleng hi chu thengil mai chi ni na lang lo pangana football match kata kat for tamber tum World Cup sang hi paruka bok khan Portugal le Netherlands te chu round of 16 an in suwa he match si the battle of Nuremberg kan ti hil khopa boruak tang la in khel har sa po ni ome Nuremberg khwa Franken Stadium a chuan Russian referee Valentin Ivanov kai shuain Portugal le Netherlands te chunin khela mipui be seilo takin thila thleng chomol mola referee Valentin Ivanov hian red card pali le yellow card som paruk ngot maya phorani he thil thleng hi World Cup mai ni lo khovel in khel history ya red card le yellow card phor tamber na vo in ni thleng hian la ni tarengani in khel tan phata tang khan Portugal star Cristiano Ronaldo chuan bitum deuh char ni na langa in hliamina chuak ta reng boka FIFA president Sepp Blatter point he ma cha comment na referee khan yellow card phu berzok ani ti in atong chok ve hiala he in khela zo no tang hian referee Ivanov chuan na tang nan chol tir ngala amma lai tang to rengin ani hi referee zinga postic takani ti hi alar pui ve shrim bokani Palina World Cup trophy abo sang zakwa somruk paruk World Cup England ina thlen tum le champion tum khan World Cup champion team te ne nan hlan thin trophy chu abo tatlat maya the Jules Rimet trophy hi Lancaster Gate ta da ni in ven himna khautak noya oma mitin ngai hlutani wangin Stanley Gibbons stam siam chuak the company te chuan exhibition a pho chu turin an dila an dil na hi ngun takan ngai tu nu an phalsak ve mai boka
ti chuan trophy chu Westminster Central Hall a pho chuani ta ni ngai hlut po lo in mi puite mit phuk na ber pakhat po nia chuti lain March ni som ni Sunday tu ka hian trophy chu om na hmuna lo om ta top lo mai le Football Association lam le FIFA lam te chuan an boi pui jing hal mup maya mi pui ria ta po thang rang kher mai nu chui thiam le police lam te ruain thei to pinan han chui thina eng ma reng mu chu tu ran re mai si lo ni a herliama atuk to tan ni a chuan Football Association ho tu pa ne na chuan aruk ru ho chun an thil phut chun ron soi tatlat mai pound sing khat sa nga chu pound khat le pound nga not li rin an ron petura ni ti in an ron vauta maya police lam ten ngor takin nan chun zom zela kar khat zeta han liama March ni som ni pariata ron in her chuan David Corbett le ui pickles te chu tlai lam uak turin an chuaka a ui pickles chuan in bula parcel lo am chu mu chuakin a han hnim vela Corbett in parcel han en chiang ta chu World Cup trophy ngei mai chu lo om tatlat mai le arang in Gypsy Hill police station an report ngala David Corbett le ui chu chui chen ni ma se ruk chung changa in nam noina eng man nei lo ni in alanga anuwa phei chuan sum fai le choi moinan peta hial zoka England football ro puina rama hian David Corbett le a ui pickles chuan ngai sang tun nga kher mai pathum na Luis Suarez san chilai ni dara se sak World Cup chan china thil thleng mak sak le mi te riat reng to tur top te na hian Suarez hian nu ma nu chelian kher mai top te na voi ni ngot mai alanga World Cup sang ni le sompali group stage sa Uruguay le Italian in khel tumin Suarez hian Giorgio Chiellini darvela ma chuna se sakta he thil thleng hi in khel thunun tu referee chuan a mulo hlau ni turani Chiellini na complain a adara se na nu ma te han mu vel ngial po in Suarez hian remna tok ta chuang lova Italian players ten referee nena Suarez a rem lova wang hian na satakin an soi sela an boru ka fu lo chu tuarin he in khelna hian a chak lo zo kan tang ta nge a ma se in khella hian Suarez hian remna tok lo ma sela hun kal to lama chan chin te po soi chu thar zel ni in ajakta na khella ya antum pui odman bakal le Liverpool a khella ya antum pui Branislav Ivanovic te lo se ve to ti ten han soi chuaka FIFA disciplinary committee chuan Luis Suarez a chungchang chun han ngai tu athalea he World Cup sang ni sompali thil thleng pal mai ni theinan reta lovaniang chu he thil thleng atanga ni na chuan khovel ho football in el na match ko lai khel theilo tura remna chu an ron ti chuak ta ni hei hian an World Cup khel mek lai po huam hal nge a he mi tuma Suarez a remna to hi football khovela player in remna to reiber tumania International match ko an remai ba ka hian thlali chung football e kai noi stadium a lu le chua thleng po in phal sakani ve talova aba ka sum fai tam tham tak mai India poisa chuan makta duai za don lai choi tirani boka khati hun lai khan Suarez a khan phave view ma se anu wa Chiellini ne narin to chilna lama adara se paltani ti thute soi chok veleni panni na The Battle of Santiago World Cup sanga zakwa somruk pani Chile raminan thlen tum khan a thleng tu Chile le Italy te chunin khela chak ngei tuma be in an borok po tangal phat kher mai second som pani chawanin khel man tia boina chuak tan ngala minute khat emporal ma in Italian player Giorgio Ferrini chuan red card a mungal tamaya alung oilo ma wangin khel mola han chua san du lo vela police lam roi ngai hial khopin an boru ka so sanga an nuk chok thei ta ramani chumin nuwa game han tan le ma se are lo te a boina dangaron chuak le ngala Chilean player Sanchez chuan Italian player Mario David chu chiang zet maina hnek le tamaya he thil thleng hi English referee Ken Aston chuan mu chiang lo nge ni engrem na malik chuak talova Italian player ho thinarim na sakher mai chumi boina kal zela akut tuar tu Mario David chu in sum zo lovin Sanchez chu aluwa han pet vele hlak maya chu thila wang chuan in khel chun zom theilo turin khel mula tanga hno chuan vele ngalta
chu ta zong Italian lam thin rim na chu sang takani to khel mual po in sual na mola chang zawani ber mai an boina chuan zi om lam a in boina na sa zo ka thlen chho zela boruak te han beng dai devin in khel pon han chun zom le a chu ta in khelan han tan le chuan Chilean player Sanchez a tho chuan an tumpui lam player na rut liak sok khopina hnek le tamaya chung nuwa po Sanchez chuan hremna la pum pel le ta zel mai le hei hian le lam pol ril ruero atina in an thin rim na chok thona samaya team pani te chuan in phek sual chu ni ta der mai an boi noi kara a thel turin police lampo voi thum lai khel mol ron tlan lut manania he in khela hian Chile lam chu a to pawan nei zo ka tangin 2-0 in an chak nge ya he game an referee Ken Aston chu he in khela thunun dana wang hian World Cup mela mule ngai talovani he football match World Cup sang azakwa somruk pariya ta thleng hi khovel in khel history a game moi lo berle football ti ming che zonga chen na sa berani e ti in an soi hial thinani chu wang in he game hi The Battle of Santiago ti in tharum thona thlenna sat e ma wangin an soi ta hial rengani pakhat na on gola wanga thina World Cup sang azakwa somko pali USA a thlen tum khan Colombian player Andres Escobar chuan a thleng turam USA ne nanin khel tumin le lampolina an gol bula ball on cross phei chu an lamat lo lut pal hlau maya chu on gola wang chuan Colombia jin kongpo to ve ngala mi puizi nga tang chuan thinrim tak ponoma Escobar khongai tu pon om ve nuk thomai Andres Escobar chuan vauna tam tak po dong ngala an rama kir ve to lo tura vauna te po donga chutiang vauna kara an rama ho ero athul phata chuang lova hemi tumanin khela tangani somna Andres Escobar chu Medellin night club kota car park na hmuna silaya ka lumania akap lum tu hena ka zo rualin TL takin gola ti khumni in mita mutu te chunan soyani Andres Escobar hi player thatak le malam eng tak nei ponia aming le ma po the gentleman an ti hial le fans ten an duron em ania a chan chin lung chia thlak tak mai hi khovel hian a thei ngil le to ngai don lovani hetiang thila thlen nu hian a chung te chuan Andres Escobar project dinin fasha le nau pang football ama tuimi ma se sum le pai nei lo ten tan pui thinani video temin lo thlir saka wangin kan lo me